Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channels. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. This guy after this guy, Queen Loli, the family yakampumelelo nompumelelo. Masukuba ne comment engithole la kule ndaba le ya Queen Loli lo munye usisi udadewethu obhalile ukuthi yazi uQueen Loli ngikhumbuza lo yasisi lo ya owayesibelesele naye ngaba sekhaya elikhulu. Mawungazi ukuthi ekhaya elikhulu ikuphi, eKZN sinamakhaya amakhulu awu2. Ekhaya elikhulu leliya elimisi KZN yonke nalo besibili. Manje ke inkosi yami ngengikwazi-ke nami ukuthi ngikhiphe lezi ibongo, kodwa nje ekhaya elikhulu lelinyeke lo sisi lo Kwanele Foundation lowa uyazi yayiqala phi indaba yalo yasisi mawungathi uyanaka ku social media yakhe yena waqale wafaka ipicture wasimayifaka ipicture wathi kade ngifonelwe hayibo thina sababaza ukuthi kahle yena lemhlangano akayenzayo ekhaya elikhulu nabasekhaya elikhulu imayelana nani, imayelana nokulwa nokuhlukumezeka kwabantu besifazane nakho konke okunye akumele because uyayihamba lezo indaba and ubamele abantu besifazane. Kodwa manje sazange ukuthi kanti sekumayelana naye yini, ngoba nje ukuveza kwakhe ipicture hayi kwayifaka imibuzo, kwakushiya nje ne-question mark ukuthi hayibo and yini isizathu ekuqaleni ingakaveli indaba, yini isizathu sakhe sozathi kade ngifonele mina ngifonelwa. Hayibo yabosho ukuthi yena wayefuna ukukhombisa nje ukuthi ufonela abantu abakhulu. Hayi yangahlala-ke leyo nto ke salinda ukuthi nakhu-ke siyangena-ke manje-ke siyangena endaweni ebumnyama and singenile endaweni ebumnyama ngegama lalo sisi. Kodwa ukuthi bahlangane kanjani nomuntu omkhulu bavumelana ngani thina besingazi, sizwe ngaye ngoba vele yena uyavela endaweni eziningi. Wakwavela nakwenye i-TV show la amayevela ekhuluma ngamasonto ukuthi amasonto kanje anezinto nje ezingaqondakali, and lapho-ke yabo le wayekhuluma ngamasonto nami khona lelinye isonto engangaya khona nje ngawuza umoya wami ukuthi hayibo kuleli sonto kwenzakalani. And ubaba wakhona naye wayethi nje mayikhuluma kodwa ibe khona lento nje unclean ngayo. So lo othi uQueen Loli umkhumbuza lo sisi siyafana ngqo istory sabo, ngoba mina angikholelwa ukuthi lento show uQueen Loli ukuthi bebexhumana nengane iyiphutha. Angikholwa bandla yimi bebexhumana, kodwa manje kwayinkinga ukuthi ingane iphuma kwisibongo esikhulu and manje kune-reputation ye-family enkulu. Ifamily yona isithatha igama layo yalibeka laphaya, manje sekuqhamuka abantu abanjengoQueen Loli ozovele nje azothi ku-social media hey vele yabona naye futhi ungazi ukuthi kahle wayeqondeni because masicabanga lento yakhe wayenzani yena, ngoba phela ngithi-ke ibona bavumelene ukuthi bayathandana ngale ndlela. Wabona ukuthi naba abanye bayavezwa yena uyasala, wasebona ukuthi-ke ngoba ezovela kule podcast ayevela kuyo aveze ukuthi hayi naye-ke bayathintana. Kodwa ukuthi nje nangendlela futhi le recording yakhe ayenze ngayo, angithi mina nayizwa ivideo kudala yini kwakuze azathi Mseleko angasho ukuthi thank you baby, ngoba mayethi thank you baby asazi ukuthi ubaby wakhe uba ukuthi yena vele ngathi wayesemqondweni ukuthi akwaziyo ukuthi uMseleko, kodwa futhi engenalo iqiniso lokuveza ukuthi uMseleko omncane hayi uMseleko omdala because indlela avela ngayo wathi nguSamseleko. Manje sekuzoba ngathi yena uyi-victim. Mhlawumbe bawumoshile umjolo wakhe umndeni kulokho, umoshile mhlawumbe ngezathu zokuthi bakhulumile nengane ukuthi ngeke usifake entweni nje ufake nathi phakathi udonsele igama lethu ufake phuma nje la kodwa yena manje masezovela sengathi ube yi-victim. Hayi naye wathi nguSamseleko thina sacabanga ukuthi usho ubaba usho umzali. Nakhona futhi aze aveze ivideo yena wayesefuna ukukhombisa i-evidence
ngoba ekuqaleni uthe abasuke endleleni yakhe ngoba yena bayazana nomfana. Manje sijikile lento usediniwe, mina ngisazi manje ngoba phela yena ngesikhathi ekhuluma ngayo ekuqaleni kwakuyini i-purpose, kwakuthi vele igcwale ku-social media bonke abantu bekhuluma. Kuyenzeka-ke manje ku-social media abantu bakhuluma ngalento i-over nangu futhi yena sediniwe. Kanti uQueen Loli ubefunani? Muhle uQueen Loli, uyakwazi ucula, ngike ngamuzwa ecula, kodwa manje mina ngisa-understand ukuthi yena ubefunani. Yini futhi le yenzakalayo esi-wrong kuyena? Bayamhlukumeza, bayamfonela njalo ngoba nakhu manje uyabhodla, khona enye ividiyo ayenzayo nakhona uyathetha ukuthi ujwayeleka kabi. Wuye kodwa ofike waveza ama-files engabuzwanga umuntu ukuthi kwenzakalani. Waqeda wazi kwaba khona nale video ethi yena ngeke uzumphika, mawumphika uveze i-evidence. Noma wabona ukuthi akekho yena kulama picture, ingane ayikhulumi ngaye, yena yakhe into ibekiwe lapho ekhoneni ifihliwe, noma wayezama ukupromote iculo lakhe, nama angisazi. Ngoba phela manje ngithi mina hawu, ayike yaze yenzeka into yaQueen Loli seliyakhulunywa-ke ngaye, ngala uyasebenza, sekwenzeka lesiphithiphithi vele esike senzeke nakwamanye ama-artist. Hayi, nangu ngapha kajabulile. Kanti yazi indaba kaQueen Loli, kodwa ningisize mina ningenzi ukuthi uQueen Loli angithuki, inhlamba ngiyayisaba nje, inhlambi yangigodolisa. Ngiyabonga, ngisupport, kodwa ukuthi uyi-victim indaba sayizwa ngaye. Wuye owaveza ukuthi umusa Mseleku kanjalo, and wakwenza ngendlela yokuthi abantu abacabanga ukuthi usho ubaba uMseleku. Emva kwesikhathi useyasho ukuthi uzodedela-ke ividiyo ingane. Bengasho ngani ekuqaleni ukuthi uMpumelelo uSibindi ngoba wazi ukuthi lawo magama waziwa ngayo, noma athi ingane. Ngoba ngisho bembuza bathi uMseleku, wathi ya uMseleku, yabonga ngaleyo ndlela ukuthi hayibo wena kwenzakalani ngawe. Ayi usisi wabantu uzosithuka, kodwa ngingamqambeli amanga-ke, muhle yena, kodwa nje ngeke ezinye izinto ayikhulumayo ku-social media ziyasabisa. And ukucula ngathi uyakwazi, ngingazi ukuthi kwenzakalani ngoba cha amaculo akhe angiwajwayeli, noma yimi-ke ungawazi umculo ngaleyo ndlela. Hayi uthi uyarecord.